magdali ng buisit, utang mag-in tayo. Alright, ready? Minunad ka pangikit, meg-alangan na kung sali. Pagsungitan mo, kanuring sasali. Milaba siya'y patingapon, eda ka man, ikit mayli. King lawe ku, ena ka man bungi. Nung buisit ka, mag-resign ka, bika kasala ke pakeka. Kanita pa makanyan ka, makamalas yan king obra. Ugali mo pang mamili, kotang atin sasaling. Nung masanting iya, panekang gigigit. Nung ene man kasantingan, may bugmune, rugong panabi. Pen mong sitwasyon, lulto ka ugali. Eka sana makanyan, maging patas ka king laban. Lako muing kabuisitan, eda na ka man pamiraplan. Magdali na, do ka rin yung hustisya. Mag-umpisa kaya kay problema. Magdali na, kailangan magbayo na ka. Metwa na karugo itsura. Magdali na. Magdali na. Iwasan mo'y pane-cellphone, potang oras na ningobra. Mag-uisit ka, uling may storbo ka. Ngenidakal na reklamo, pauli na ingugali mo. Panayan me, ingawos ning boss mo. Alright! So once again, thank you very much. Karang susuporta ka na ako. Yeah! Alright, so shout out kay Panagiton Hazel Galang from Kamba Araya. Alright. Magdali na, balo ko na at mag-uisit ka. Ren TikTok mo, pengalat ko pala. Magdali na, gamit mo, impaki mo na. Ing boss mo pala, tinerminate na ka. Magdali na. Maglele na ka. Alright! Eh ako kasi buisit, na ano pa kasing buisit na yan eh. Alright, thank you very much!